Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong tray ka karkhanasna do bilat sora hapo ka kenhun maumlu Chera Siemens Employees Union kalapan kan mau biang ya ka sarkar jalla habaya dei bi kijing dawa ke bla sa teng nadu snam arajar khatpra haba kranchi gilat pathai khubor menta ka singi ka khatlai tari guya yong arajar arpulai u president ka union uba shandang ding do ba general secretary uba pins kemling do kilaya thu ba ka shithi ka bala pha sha ka sarkar lingba ka office menteri rangba na kalyang ka union kala yathu ba ka lai pho tari ulabiar arajar arpulai ka executive committee kala shim ya karai ben kan mau biang ya sarkar bakan pin orlong no ikilai tli ki jingdawa ki bakan thop ya ka jingsiu tulap testa ikinong tray badban palaj ya pisa ka basa kat badang ab ya ka karkhana bakan tray kam kaba arpat ka de ka jingdawa ban pin state no ban pin tray kam ya ka karkhana MCCL haringkat ka jingkan tiyo kardan ya ka Bat kabalai kalong ban pin tray kam ya ka scheme shong thaj mon ngoba dan ya ka voluntary retirement scheme Ba ding do lo ang bakat manang yat kipor kidan kinong tray ki balapoy karata ban syong thaj nakakam wat kani kala nang bu jing e shu ikinong tray namar kimyo e kapisa kabadehok ka jongki ni dan lang dekat paka members ko dei jong ka executive committee ang pinapo ka office of MCC sa te kani por ni ang ko ang pa ren jong kiru ba ngirang sigu wan ban Saka government lang ba chief minister aku ni yo ba ai kan isti kumjil se chief deputy chief minister ba piton som ko ni yo ban hanu bari ni ki rimadas na kamanta ki pending news ki bedin dus na ma cha khatra ka du ni sekulanta kaban kong ngai ko hi ek sarkar ka lek ba kumju ni sarkar ka ba banta padian bagar lawan piang bangin pau ni ki jing ek bang yu ki dong fei ni kan du na kisnam ki ba lai no Di kamat ki pen ki banungkong yang ni penpau kalong ba ya ka sarkar kumjuru ya ki board jong ka management ba sa sistem ka bot ni ha penpau kalong ba ki pen ki banungkong ya ni kum kinong sai hang ni anur kalong ba na kalian ka sarkar ba kumjuru ka management ba ken siu ya ni ka tulop kamut kumba ka di banong ba kumjuru ken siu no ya kini ki pening dius ba samba no ki stam ki no hadu kini sing bantag ka sakut thì đây này ta cái đầu thì ăn luôn mà lúc nào có cái này sarkar ke pemerintah kin sim lain no dah bikin yo ban pendet no ini jing sim jong ke jing tra kiba de ko yo ni kino trade te ka wi lu ka bangi ang ni ni ko ko long ba hagi ni factory ni ba jing sange jong ka plan lu sunam arja ar ko kum to na kidau ba ni kum kino trade ni anu hi kum bangi la tho asaka da stilang ba ka management sa sarkar to long bangi ni dong kam Bagi kaplan kila di mana kalau ikut production kumpulan kumpi city kena pasti dan usah macam khat tertentu. Dikawi lu ngelo yang hiban kaplan ka dong kam. Bagi yo ikut production ka ba bah ba juga poru kemat kabangla ban ong ban si yo kini ki hok ki jungi kino tray lu so dong kam dong ba. Sa sistem yang pempau ba sarkar ka di masuk piano aga ban le no competition ba kumju ba kan sim lain no ya kini ki jung penyan plan Kabalai kamar ke pengibu usang ni bangilan naga puas ka puar hi kalong ba la kumno la magi nong play menta ki don du ki bala naga puas ka puar ki don ki bala kot ba ki nang don du ki banang ikut ni sni te ko juru ki nong play du ki don du la si ki banang play ala ka jong service ni ha ni puar ni bu ni ka pen ni kabalai kalong ba la kumno ka government ka di bang karno ka BRS ni ka no ko le na chi ka bangla puang ni kaniru ki bangla jubu wala pantau la puas ki puar te ni wei yu ina ka jong sarkar halo ki pen du ka ju kan ya ni kebentan ini mungkin orang tu yang sida dan siap dan paspor kan orang yang ni bagi celasa sakum ni namang suatu ke kalian sarkar kalau lihat no apa itu sini kita tahu ada sih kah jadi apa ini kumka financial assistant ndai pat kan ke financial assistant kamu kimna apa dengan ini ban siu ni kata tanti ba rohoi kembang lomo jadi nak kata kata kemat kawara ikising ia hilang nunui gini kena train nama kabar kan slam kan ikut kom ban ahi kan ikut payment akan tiga badai bat kumju dan tersengai kan ikut plan kadang-kadang ai kan itu jingnya kan tamingi nang tei ulah hak puasa lah. Kalau ini nak kalian kita pergi nama lah. Kalau ini hai kan mungkin kira hi kami lah kalau nak bawa nabal ni kalau nak ini nak bagi nak kuat sebaru berbuat ini di center ni dari komiti. Ini komiti yang kita nak executive committee bahkan general body committee. Tiada ini kita tentang subjek kemungkinan sebelum kita tangkap proposal kita mengidang CE untuk nak kalian sarkar ni dulu dikipuat sinema ajar, hui, mo. Kaya ni iya tu sebagai bala kejuan.
pengen macam so tapi kalau hadu mentahi kalau ni kalian kijungi ni supaya ngor kan ni long ki bapik ngor ai kan kam namanya kan ada ni second hi haka discussion hi bagi comment nomor keempat don finance settlement ada bidai ba kata ni di kemon ni super update ba kawai ke ba kinong to in mangi ong hi ba identity jong ni kam de kan ba ka ba kalong ba na kalian di union pengiru kemangi kumala saindo di kina du por ba kidang establish ketika plan mo ka MCL na business kanda swasan plan du protect ka kumtu te kumagalong hi ka don ni ka mo kikendo na gar pamia ban ai ketika plan manta na maka ka no kong he kalong ba ki trust no plan ki lokal ki di bani o kami o jama te ya kan ni mo ka besuk ka mo ka jemeso ni hatu mentai ngidang long ha ko undum na bangidang long ba ko undum na maka ya kan ni kampat don kan settlement ke bangka. Bat nak kalian ke jongi hi ngam ya kan iru ka baki poin ke bangiri semua orang fino de mane. Ni nak kalian ke nok tri hi ni kumbang depan pau pro kisti ke mengapa saka bat commitment ni kuah ke banai ke tradition bat kunju ni kuah na bakal di bandan ka management ke bakat kum ke por ke pemerintah. Ni dan ki expert ki bafir. Nama kami karunya sebor-bor ke dalam kan ngane fi pun ke dengan baki. Macam ni santi ke mar kilalong out of date. Kilalong outdated. Jadi kita kalau ibu ya kan negara, kesujudsan saya lihat ke government, tapi ke government pada hari yang kumtu, ka orang pada yakin kita tabang ni, ada kejaman suara nama bandan pisah kumni kumtai. Tapi itu kita kamera mengenai figur mula bersatu jangan sekali mana. Kali kamera juga mau jangki stakeholder lagi boleh. Lagi kita jaga hima, jaga suara hima, jaga bulu kamanismen bagi government. Bagi wih di kisah di bolong himo, ibadah daftar ya sebar yang kita bawa banyak. Setelah yang kita aku menolong nak usaha jual ni puan yang masuk. Jadi kita kata ni negara yang kecil ni spek dan ni apa yang puan kalau ni hapan komplainian ni ilong kita siapa yang kecil klik nak kita kalau kita nak try kita nak di puan masuk kamu tak bakal salah sesuatu. Macam lagu nu makin siapa no yang ni betul makin penting kam no yang ni namanya suatu kalau dah kani kadang sa akum ni ban penting kum ni kini kicing ya desi nak kalian gitu ni mungkin no try tu kasi kan pai kapor mo desi dak koi kasi kai ka banjal ni jadi kata kata sa sini kerpa sokar ba lakum no bahkan penting kam no ini poin kini ngalo ko ni kha boleh sipun bani kong aku ai ku be ga government kabla suju support ini na duk tegi snam radap snam araja ko tu kini kisni di hari kapur macam kabu aman ai kublai ya kani kapur ba hakani ka last assembly session mai iba ka ruling ba proportion baro hi kila ya tai ba kani kamat juga MCL ban ngakremen ba ka MCL kedai ka state asset ka kejingtan KM juga jela baro ko wei akapat yaki baro artali proportion ruling ba kini wanlah haju akaju kasur dapat pelok pedang ini kinok tray nanti bukan di kapur bukan keren ni ka poin ko balik kong buat kapar keren itu kan normal salary pengiom pengius bang tu ngilai iru bang ngila tho ya ki parang tray ki badang tray bat ki bala shop thai du di bisa sutu bahak tu ka first point ke third point ke problem ka dei financial problem ki beli kinok tray ki bala kut ki mio e duta kalau mereka jing yaki yang kesem kejoki te kumjuru yaki yani kinok tray berak tray du kabu kecil ke bakrau nawar sutu ba kinok tray kidai ki asset kiba penmi productivity jadi kiba penmi kiba penyo nong ya kesetian penyo nong ya kathai te jinglong kumni ka jinglong kumni ka jing siu kita kabu jing bakrau bat ladak kalong sa kumni kan supoi kapor ba kinok tray kin sadan kataka toleration ka bakim lasu bakin bat nomor suai itu financial assistant ini ngimtip aduh lalu kan long bat kali di poin di baar ba kasoka kadang gile itu poin bat pilai iru assembly session industry minister klam la ban ai time frame lanu pendap kalong ka pama yani kumki nok tray bahadu lanu kan ikan long ti
ngabu dah kan ika jingkar pa ba kan kapor ba Tata loksa puni kasami kapor ba ngi peranok tre la don ji yakren hoi ke legislatif la tre la kakam eksekutif la nilai juga pentulun wa kan kapor kasami kamas men kisami kum kita bahwa kinlek taka pe alu ngi sutru ba ka di siapa ba in penbore ka polisi yang men ditang lagi di atli akan ika jikedu pi ya baru stakeholder ki NGOs ibadai lokal ibadai state bro kawai ki politika parti ki riu pokmat ki riu sumpang ba kinbu yang ni kinong tray kum ki mau pedang kum ki konos tu buat menyekeran ki jing ya kum ya kapelan kapapilai iru ba kampat don kata time frame ti itu ki point baru nikong bakatu ka ba ar baka government kadaiban le kaki no nomor yo kapoi kapo ba kinok tray kinum sasyu kinya ta ti kum bakala kren